Food District Information and Public Relations sa Kamalong Inghoy Hini LDA Woreng apad kadukwi bang ingkora sirkep satlang kito. School college along Saraswati aphan kardom pending kire hirjume kihang. Risonimso committee pen rong plim plam arong along hambi ki pathu kachipate kibi. Sojong parish thomke prapliang deng ningkan se Karbi Catholic amai pi mesen pen ki pajut. Kardom Karbi prime time along penili wilbon krupi nan bir tang ton pen arjek tha. Food District Information and Public Relations asai kamalong thang kep arni kado kawai bang ingkora sir kep bang po bang phiatum inghoi hini LDA aworeng aphan ke to satlang pidun hini aworeng isia oreng ke District Information and Public Relations asai kam aphan lapen adun thu aworeng ke Information and Public Relations Hills Deputy Director along aphan Full amding at warong pirbia along ke District Information and Public Relations asai kamalong isi LDA aworeng Lapen Information and Public Relations asai Kam Hills Deputy Director along ECLDA Woreng ang hoy kapapleng Japan thang kep arni keto kasat lang padupon tanglo lahini LDA Woreng aphan kachuning ri aloke jokado koe bang thom kep raner kep bonta satlang keto kado kawe baing kora sir kep anvet pusi sai kam sai phupen pachini Karbi ang long ta thang kep arni Saraswati Puja talondun School Lapen College kidun atharia samietum Saraswati ar namaphan ardomsi ningkere hirjume chohangrinti Saraswati Puja School Lapen College along aningkan rang katalon vera puja Saraswati aphan mir ke lok lapen mir ke et apu pen kipajir pen ningkere hirjume ke hang arni pusi lokachar liang bong pen anchathang Saraswati pen hirjume ke long Japan difu kala kendra pen chenglong difurong supi along ke do pen an school along Saraswati Puja talondun Lo Charlie atharia samyetum metha pindeng sumpot chipindeng pen Saraswati aphan miri pupen hirjume chohang Pining kep lapen krinya satlang kitok dunja atharia samyetum ta satlang ke mesen Japan Saraswati pen ningkere hirjume chohang Difurong supe hiti along thang ni phai kep phom kuruarni than rongker karkhlia birta niltuma pherang kepen katni salong birta nang pale Kedam tang ana ningkana son thak si piningkan le thot setami different supe hiti along than rongker karkhli tu than rongker karkhli along hempu mukrang sinja inglong kira kesar inglong kira riso different than pen chenglok prejama thanaphan ke thok kijur padupon kurusara tum pen pherang kia phan ke thandun atengke bobut pokan mesen pusi pachini Aleng lo bitum ningkan kimi thang achiklo tarik keban lo pachuning kitam tang ta bitum ladak sona kasi la sodin long claim lo la pen so thot ningkan si pen nang chok thu piningan ke hongnian bitum kaki ang nang lo la si bitum ponghari arona teng pen bitum ladak pini thandrong ker kaki la ke bitum kaduk kabe ladak dipu ahithi mate dipu angkang gitu anara tumokan labang tu jati joporolong lak lepin kan itu labang tu hirjumi pini hanglo lapen ini litum labang tu tumsar lang kok itu anatum setame pini umut bukan setame misen lo lapen ini kan asosiasi kiklaim kitam kimi kicok ya pan kiklaim kitam kicok lapen ini tum asosiasi kisok yun ipen singlok lapen kiklaim kitam tangka maha puru pandar asosiasi ilitum aphan nang or nang chan dia phan se kiso yun ipen nang sarai phan se pini labang so thanong ke kat Nomalam sopor phan biur tamong to poniksina Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap Report lo nangina chusir ham tamle ingisu Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap cing sok taun elo Nang cucut bu Cepaking dan lo mati Tangkalam lo ti oi cepaking cita Madhari Lo nalong car beauty parlor long discount pi bom ke Kalang ma konat lo lake Jifoi di arlo aron bridge dong Rong supi along ke cengsi supin so lapen so arlo dong kapamada dim lo Kalang ma
Kalanglo, Kechengsi Sopin So Lapen Soar Lopat Kapamadadim, Claret Beauty Unisex Parlor, Nanglitum Lada, Hair Straightening 40% off along, Hair Spa, Akejor Pen Longponikti. Facial 50% off, Haircut 50% off, Pedicure and Manicure 50% off, Hair Color 25% off, Hair Curls 30% off, Hair Smoothing 40% off, Hey Hui Longponikti. Claret Beauty Unisex Parlor, near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongparpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itong napadaripin pinahumrig mo. Please step in Rose Gold, a newly opened beauty parlor, one step to the world of fashion. All kind of facilities are available here, such as hair spa, bleaching, makeup, pedicure and manicure, hair perming, straightening, body spa, facial, threading, waxing, etc. For more information, please contact 6001-863-460. Rose Gold, a newly opened beauty parlor, first floor, Cakes Legacy Building, Main Market, Diffu. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Karbi Academy Diffu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 AM to 1 PM. Karbi Academy Diffu, Rukasan Amlapati, Diffu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Karbi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la pentesri alang hiti kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang Karbi alang, Teso alang, Kecho ajam tu, Tarmit aduk, Telua kreng, Chitronola, Uktor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo people thad bir talong bangthulo. Risonim so committee pen thang sirke bani rong plim plam. Bining tia rong along kithamang deng hambike pathu achepate padu pusi card news along birta nakpali.
Hambi ke pathu ke pachi hung la pen ke pachi thangjia phanpura risonim so committee pen rong plim plam bining tia rong along panini hambi ke pathu kache pate padu hambi ke pathu along kadu kave terang ner cap che pate dun nok be kang thiratum rong plim plam biming tia phan paremsi ke hayanong e che palong hambi ke pathu kache pate along pachaton si nok be ke kat arjan ki hi keng dong dang ke dong nu jok karlu bap thili kyap hai hui kache pate padu no e ke baje ramai long toklang sai phu Hakim Rongpi, Hirbang Onteron, Dilai KSA pen Amit, Ingti, Thanbang Ganesh Ingti, Laben Rongasar, Risobasa Dum Chetong Dun. Di futara lang so jutanga klamalong suri hini rekresir kep aningkana bahanang kileji thang ni pai krip lipen ni pai kresir kep arnian. Plikebra phoang deng Karbi Youth Festival ke paman ponjia hut mesening samjin pen kipachun unjia phan difu Miles Pawalong Kaboha KPLT kachiap kang tona PRO Singhason Hanse hin pen sulangdo Karbiang long radapan kachunung ripadopon Difutara lang so jutang klamalong nang kileji plikebra phong deng Karbi Youth Festival ke paman pon arui madua song sutame kang kir ki phapede chepan along litum pen kachunung ripadu laben festival ke padopon sek bethanga pindeng sumpot chipindeng pen kilang dun chepan ta along litum hin pen kachunung ripadopon Nilitum kepeltia song hin pen Karbiang long rat aphan kachuning rikang tung alam thegela pohlo je non kebang ji 2019 14 pen 19 an Karbi Youth Festival like emithang ajutang pinakaposi anutin akarbi aphan staminilitum chuning riglo la non so festival aphan mission ben ke pachun dunjia phansi anutin aphan sta minilitum chuning riponeglo kachirap kachito dunjia phansi lapen iselam theke riso ejang lapen kadu kabisita mi mithang pindeng sumpot kaching thang ponsi labang so jutang along kepali dunji phansi nilitum kepeltia song hin pen matenili PRO Singhason Hanse pen stame rat Karbi sulangdo phansa menili chuning riglo athema ilitum jongsi ilituma mithang apindeng sumpot pen pulote ansuse kemipon lapen kelang mipon lasomdo lasi anutin phansa menili chuning ri hurlo lasi la mithang apindeng sumpot kaching thang bonji phansi kadu hona chuning riglo West Karbiang long Sojong Paris Thomkebra Pliang deng Nikane se Karbi Catholic MIP Saint Joseph Non Bosco Karbi Rong Supi Kangbura Teron Arong Alongsi Kedam Tang ni Pioneer Kep Arni Penny Pai Kep Arnian Ni Thoma Baha Mesen Pen Kardom Kardila Pen Karkli Kang Thir MIP Mesen Pen Kipajut Pona Biota Perange Pen Katni Salong Biota Nang Pale Paris Committee amai pu James Kram Saben ka chapahem pu pon amai along chunbang Wilson timung pensi mayalam the pachini ponno ki jutsiar ni amai pi along aluhi sarpo aman pen Red Reverend Thomas Menam Biripil SDP Archbishop Emeritus Guwahati Reverend Kuru Sir Joseph Teron Vice Provincial Listen Province of Guwahati Lucas Marak Paris Priest Sojong Paris lapen nisamiatung chetongdun si Karkli Kangthir kapa juralong RDP dun Karkli Kangthir judet pen Eucharistic Kangthir amu chechengta padopon lapen anar loapor kachetongara doan pen choranesan chorap sarpensi bangso amai Kangthir pajut ponlo Karbi Pramtam Biota Bangila Pans Kang Ton Maniklo Dumitagme Kurong Tu